ZPM Party in Lengpui Airport Bulram Khalchungchang CBI Chitir ngayon dutu an soi voin January ni samthum pakhat sang isumni le paruk in rin ni hianin press conference kovin pubi lal chanzawa minister chuanin Lengpui Airport Bulram Khalchungchanga CBI Chitir turin kumngalai revenue minister lo nito Ulal Road ki ma MNF Treasurer General Headquarters ni Mekle Ulal Nunmoya Chongo MPCC Senior Vice President FIR Theluchi nga Anita FIR an Thelu ngam lo ni chuan engem lo an ya kan nga yang an Thelu ham ngei po kan ringa IAF ram kai noya mi puiten thilom dan dik tak kan khiat pha theidon ani atiani Party chuan CBI Chitir nge kan duani CBI Chitir na turatana mala turatan po hian revenue minister kal suokta pula ro ki ma treasurer MNF headquarters ni me revenue minister po kumala lo ni tole pula nun mo chuango MPCC senior vice president tehi ani po hi Sami som po tanga sami som ting mati chunga Mizoram chief secretary loni kha aniya ani po yan soi du se chuan soi du tam tak ne nga ani pani yan CBI a yan FIR thelu nei se kan duwa kan lo mai chang do ni an thelu ngam lo ni chuan enge mo lo an nei nia kan ngayang an thelu ngam ngei po kan ringa IAA ram kai noya ni buiten thil dan dik tak kan share fit pha theidon ani